Ninkethi nkatho na nchoni kugwatanira na bautwikire nteto chietu cheru themwe tukuthuranirite cio kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru na rwere tariki 4 mweri jwa 2 mwakani jwa 2025 amwe na nteto iria nkureterete ni Gigi Murugara na Susan Ngugi Mwindu gutirimana kirima thiko ntere cha Nkondi. Kawera ne yembe ale wasi. Kikundi kenge gembe kugwata ogeni Kawera akuregewa ni kikali igoro. Meru Hospice gukungwira mukuru wa miaka igana uria ukarite na kansa kwa miaka mugwanja. KWS kugwatanira na akari kwagirithia ndionga cia gwita kuona Mount Kenya gukurukira mwiriga jwa Chogoria. Mona niretwa mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto chietu chiriambiriria thaiji. Atongeria Kathumba ni bachumirite kiri mathiko ja mututigi Paul Ichenga mathiko jaria jathithikirite wardini ya Nkondi, Tharaka South. Mubunge wa Tharaka Gigi Murugara, mubunge wa Ekuru Susan Ngugi Mwindu na MC Kathumba ni bagwetete Ichenga ja muntu urari na gitio gikinene na wa utethio kiri mwingi. Riri ni ryo ria mbere ndeni akagita aregani baba iri bare Kinya bakumereria matagiti kia ungavana gutirimana mamburene jamwe. Paul Kabithe katuambiririe. Aria rwangwataniro katika mujumbe mwekuru kontini ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu hamwe na mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara kikiri guchwa giti kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano tukwata rwaria rwarumbire gutura mwimbo intongoria Kathumba lazima Gitonga Murugara na Susan Mundu bawatanira bakwenda bawatanira kibura yai ukaya giti Susan wakaga wewe tu thinitie ko tu thinitie oyo no Susan wa Mwindu na glorify utweka intovinda right tonga na glorify utweka minister wa social work na public service na glorify utweka minister wa information and technology athomete akathoma mabuku mwanga makinya mwisho Gitonga Murugara me abo tutera giti Susana na Gitonga me abo tutera giti please irwaria rwarumbire wikirwa anene mambrani mamututigi Daniel Ichenga nturania matakiri wa dini ya Nkondi na uyu ni MC wa Dienga Ng'ombe Mheshimiwa Njeru Ing'ara no ku imagine kore gunto wotu mwibaro biandege na mbeza cia kaunti Deruto kibanga kama tomato kubanga Tharaka tafadhali na baro kama 10 Gitonga ngayaga tutethia Susan ngayaga tutethia ngayaga tuoneria anabokara kwereanwa mbwere dio tukimana kwa kwereanwa ngayaga tuonia tukagendera kore ngai batuni ngayaga tuonia tukagendera tutietegera gutakia gitakia gavana Tharaka ene mugumo ujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara akiuria kari gutigiri bakubekira ratirini bari bongwa wanatwara kugatane niona Susan bigo muri antu ba Tharaka utieke giria buto watithania nonto bugatwaigira ratirini umwaka idaidama uyu nyagetaitia buge uyu nwe ukugana gukomana na nchamba iringe chumete ogu kaigwa kabakinda Gaha mujumbe mwekuru kontini ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu no akiuga tayari narikitie gwikunya na kwithigana kurura giti iki kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano tukwata kamenya eringano no imo chaumbe mwathani aberire reka nivyo nde bikoranerie byakora byakerora mukamenya mo chaumbe na ngano imbio ni interete mathabu makwa na torongi tweba inge Tharaka tweba ere wanarongi ninka wanarongi wenka wanarongi tweba ere mimi nimefanya hesabu yangu utiwenku erebere tukitatukia sote wawili nimefanya hesabu yangu 2027 I'll be the governor Tharaka Nithi County. Nkiripotera Waru TV kumantere cha Tharaka Bituo Paul Ogwa Kabithe.
Akariba Kalimantiri baugete bari tayari kugwata ugeni kawira Mwangaza kiri ndiunga yawe iria erigiritwe kuthithia ntere cha igembe kenda gutambia kigina kia basari. Bobone nyuma ya gikundi kiria kiguchieta kikali kwaria ntuku korona kuria Mwangaza kethira ageta igembe ete agwete machokio ja ina aikirie mbecha iria chiagairi mirandi ya witi na mbere ya ntereji. Ni bachokete baita mukana kiri Seneta Kathuri Murungi bakiuga niwe okwangaratania Meru bakiuga batetikiria atumira anabao buthuku kisiasa. Dennis Mugendi katumenyithie. Kawera ne yembe are free ni are kwate free no tirongora tobwetharia kana mawa yonde ya nora ya nare tiyari ya wekirwae maramu ni akariba ntule rongone na Kalimantiri wandini ya mao gishoneke ubunge kia Igembe South bagikujira uthondeki wa barabara yao buria bukuthithwo ithirikari ya kaunti ya Meru tongerie ne bwa Gavana Kawira Mwangaza kontu bakomweri bakomugwata ugeni ku Igembe akamakwigaragara ya kabuti taboga kundi gatingana mpea kantu babethi bakaiba baria barasiumirie kuga batikwenda ndiunga yawe gakundi baria akariba kwathira gatumiri ni siasa baria batikwenda ikuona Igembe gukirithua witi na mbere ruareka tuyite anontu bwa mantu yayarari ruero ni vijana bamwe bakiwa mama kejembe akareta ambasare na ruare tuyite oba warning nontu batwe tuyakaribembe ugetha ibaero ngiri 2020 iraba igathuri Murungi bena ba mutumana na ba mwendra batu tobera kwina ntu bembe baba inyelikite thai miretu itina mbeca bakwenda mbasari yu ko batu atubera rira mama bakaibwana yitembe ibarie rutere tuthane mama batu mukaribisembe yaretere ana beto mbasari non tugethera batiinyeletwe non tubo ba imbesa ira ba Kathuri Murungi non Kathuri Murungi we aere okomobilize vijana obatumaira utheri non to oten development yareta ikomobilize anto aki utheri kenda ba bendelezi andwa na kwetu embe na kuoimenti ote anto turona bake uri mama thaira mama araenda simbasare no lakini thaira mbasare cianja kure mama wa naretete mbasare embe iria otoria tutimu twa kubanga urabakairia mama areta mbasare kwa watu atumuone ye tombeta otimo tege mati de mugario ntore kuma rongone Mwanga Kalimantiri oi kuma ndasiarerwa ntare ke kuona ngoye guritiga Mwanga thai ketirikyo tongori botribo ba mama nenkuganya nenkuonya buru Kathuri na bamutuma buru ba watire mama Anthony pareke no arte ngoege na ko imenti na turari ko na ko anaba banture ambassador thai ba ibwa mama ne yite turareria Igembe South bairu bambiri furu na kubanga tugundi aina mbalimbali hapa ili ya kufurua ile mkutano mama ile anakuja na hapa Igembe tukoromba buru tubakanya kwesima ku barabara iji kionekana gukura ngwite Bianco Mango bariuga imyanka emingi itwire iri ugwatikire bo na barira baria bakurekana na Gavana Kawira ibakunire bone ngugi iria igwitwa kinya kiethirwa abaturiki ndongo boni rie twaria kwambeta wanjoni ngore wantwere mania wa thaikuru na irongone nciariri na no kwonkuririte na no kwondire na kinya ba yoyo na babio yoyo aciari bobongo batekwona na bawetira kinya baumeto tacie toe batekwona na baisrani maiya yaturai na yorongone lakini narua tutiacia njira ewetanio orogwa kawera ke yakweya ito ake yakweya ari weyo to chumburo tombo theri imbi binge anto beto bukwenda mama to bwetheria kaka ya aithenje kenda batu tuwakebyo mama to bwetheria loyi anto beto loyi anto ba Meru kireginya Murungu rabombere babweru are totorenze nze neoro tuinze turombere maromba mama ke Murungu na ke bonze kinya bara bate omwendra bamwendrae nonto boinya era autumeka ke batu otoritirango ego ntorego akoya kawanga banake yako Gavana ke president yo county ake ya go tethia na bake
akeyotethia antu bake athurero wa ikethira antu batugura thiringi 500 na ngiri batuguyagua antu bakeya atongeria bakeyaku na twakore mantu yau na kathuri wa tenembe ukethira kwenu imenti no arekere mbasari cieya kinya kwetu twekanya mbasari kinya ko. Dennis Mugendi, Weru TV, barabara ya Ruongone, Kalimantiri, wandi ya Maua, Yembe South, County ya Meru. Musiasa na mubiashara Jacob Mantirino oritika wira mwangaza akibanga kuriunga Gembe Rojo aikinyie na machokio jane kigitumi athamirie mabisa ba NPR amwe na kinyangari kume Gembe North na gutiga kari ugwatine bwa maitha. Mantire ariuga untu bubone bwatumire kinya maitha jethirwa jakiongereka na kinya uria wari kamanda wa NPR Oragwa Nkuruki no rite ni kigitumi sibitari ya Kamweline itarikia gwakwa na mbecha chiathuriritwe. Nicholas Chabare na chotariria. Gavana ora Wengero Kawira nkuibwana yite Gembe North konto kuita waka Kamweline amwathi wont kwendo mwera nonto itokomye mbashara yake yite kwaya nakuo utinto bingi akamatirite anto ba mwathi twenda kinyinto bire bingi bikwenda kana yatwira bwabyo na gintu kia mbere kira musiasa ojo akwira Gavana Kawira akija ntere cha Kamweline naje erete anto nene buru neye atwire na Njoeri aitere Njoeri ari munene wa NPR na ari munene wa Rangers bara ba county ntukwira withindure security ya county achuna na ngari yelira ciaria na Njoeri Rangers iro Njoeri akwire kosia nonto ende awaitete kwa Njoeri mucie iyo Njoeri aciariri yo akoririte na Njoeri Kawira na uraniria Njoeri akiya na aturetere Njoeri na atwire na ta family Njoeri ekaria nonto ari munene NPR na munene Rangers ba county yonde no te atua tona county ko yo muthethere family Njoeri. Kuruki Mantire arigwa kinya cibitari ya Kamweline ara Gavana uyu ajite kuyanira ambasari kubateri kwithirwo kuthiriritwe ngugi nonto mbechi ciatengetwe no ende gutire ngui ya rutwa. Kamweline dispensary aweyite dispensary yokero imunya ai Gavana kirito ya mithiriria na ne thiriru inya kioro kiokero na mbeshira cia tengi Mheshimiwa Joana cia gofensi na kuoka kioro na kurura cibitari Joana MCA no watiete mbeshe u milioni 2 na kintu na bindo onire cioka milioni 2 kioro aki so kinya fencing yewe ya Kamweline dispensary aweyite Kawira ya weyanie na antu bako fence ro ekero ro we ya daktari we ya ndawa na otio turura cibitari akoya tu aya na basari inyoka aya na we mutindwa no kaikinye lanto so ya Kamweline we ya fencing ya 3 cibitari level 3 ya Mutwati ne burigwe na dieta ne burigwe na ondi cia rome na ne burigwe ondi ciaka na kwena daktari daktari baile ka bathatu baburigwe we Mutwati tikilene kofsa na tinasi baraba yako batandatu turenda kwithwa kwena daktari baile bora ya twire itara munya bora ya twire itara kirito gwetha kwena mandaktari ya thatu so itokwenda turete daktari boba Mutwati wikiluka barabara ya kuma etuli witeka otora irere etawa ingari nanto baetera kubo bweya laimera kinya kwe mtawira ku murungu mutetheri ne kama uru wake wito ntarangwi ngari so ndenda akiya Kamweline eye na barabareu athithiria antu ba amwathi wonti untu be naki na riba taxi Mutwati town babare ya taxi kuma Mutwati Gembe North Betan Class Chabare. Meru Hospice ni kungwirite ntuku ya nyimba ajanthigurune na njira ya gukungwira guciarwa kwa antu Mugambi Marete mukuru wa miaka 104 na akarite na murimo jwa kansa kuma mwaka jo 2017 akuru ba kuma miaka 40 ni barombetwe guciumagiria magita kwa magita kuthimirwa murimo jwa nyimba ni kwithira kainge akuru ni bethairwa bagikara na murimo bate kumenya na kinya murimo jojo kombikia kurigitwa kagita kara jo amenyeka kurio nayo thirikari ni rombetwe kwithirwa kiagirithia utungata bwa kadi ya SHA kenda yomba kurungamira murimo jo Muthuru Muriuki ni agutariria.
Dalile menyeria ngibara na mulimo jo nyimba nyo meru Spice Mwankina Nandi mbao gitibo tungatira ngurukia nto 500 barabe na mulimo joju ara Mwankina Nandi pombito tungatira nto ngurukia 5,000 twina gikeno muno haswa twe palliative care team nuntu wangugi iria tuba kuritira aje betu programu yetu ni tuonete aje ngurukia 5,000 lakini barabara programu yetu thai ni 502 na nandi kugwiro kwao ntikwe narua ukungura manto mulimo jo nyimba tuthabakia mukira mwajira mukuruburu ora na miaka 101 na ina enjire mwe gutumeire ati mtu no kana mulimo jojo na kirigitawa na Miru Hospice team twathugania gusherekea thuku ya narua ya World Cancer Day twathugania kuthithiria birthday mwajie uria wetu umukuru muno ki program yetu na niwe ujuri aja etagwa Ntomugambi Marete kuringana no tweria na ana bawe nuntu mwajie ni umukuru ana bawe baratwira ithe ena miaka 104 na kumaliria jire gwetu 2017 twamwambiririe na ndawa twitaga morphine nuntu wa rwakai na ni mukuona rwakai ni well controlled na kinya thai no akunywa ndawa eu itagwo morphine na tugucokeria mwathani nkatho nero mbarone ki thirikari gutigana riba kwagirithia marija cibitari nikenda gutigara mirimo ira mingi nikumba gutungatira bwega thirikari itetherie yana ndi kirarigicani ria batera turigicanurira buru cionto ago kwirwa chi wetwa chi tutera miadorana uri tanagwa chi tani mbuga ninda reagirwa mbese uchi akabere au ya seye bunda reagirwa nisako era ndeagira nari kinyeri kimuromo inde cionto ndeta kaibwe ginyara kameme kaibwe bamwe baleta beta na chi bake beta na seye bubake na ndende thirikari twathurane buru ekwasa njire mwe ya gutwone thiera tutua gwitaga tontu nandi gatugutanga no au gutanga na bakamwa gukwira antu batenge kwa ndiki turi kirandi romba thirikari ni umbithie kandi programu ya SHA ithwe na guthu antu bombe kome access yombe kwithira igikinyira antu itina orito na igakwiriria antu na packages ri kweja no inene mono imwete kumba kuri kantu pate kwa fund especially kitari kwina umutigurune tono bakinya thirikari nayo yombe ku review packages ire kana nyameria yesha nikenda bomba kinyira na kutetheria antu ya arume bara baingi bagishira bombe kumira nikenda bomba kuthima mulimo jojo nyimba antu barume ni ngumurio kaire na giteo tafadhali kansa ya arume ni ongererekete muno na arume te baba ingi muno beta kuthithirwa screening ingumuria na giteo mtu murume wa kuma miaka 40 miaka 40 ni ete ategerwe kidaktari kana mwaigwa aria kugwitanwa free screening mugeta mugategerwa nuntu kansa ya prostate ni imwe ya kansa iria ibuyaga twina so many survivors baria masurvivete na mulimo jojo wa kansa baei matibabu na makathiria treatment na magacoka be kawaida muthuri Murioki Oro TV mutirejo Kangangi Mukaririgite wa kamiti ya urimi mbungene ya kaunti ya Meru Ken Naibaye neandikirite karani wa kanjo ya maminista Masiwanja ukumuria gwikia na mpwe mateta za kariba Meru za gutererwa kwa marei zantu baria boragi kugurarwa kana kinya kwenyangirwa into biao ne nyomochi ya kithaka kere baruga eje Ken Naibaye oria nowe MC wa ward ya Kianjai ariuga kinya nyuma ya mateta akirirwangirwa KWS kurianto batona marei jao kuma mwaka jwa 2020 untuburia akuga ni bongerete maroro kiri Ameru baria baringikite na nkuruki ni kubata kioto kiao ariuga Meru kwithirwa yankene na kiingiro kya nyomo kya Meru National Park amwe na kinya bingiro bingi binini ni untu bwithirite bukiujuria mpithu kiriji cha nyomo magita kwa magita untuburia kiri baruga
Gaeje akuga ni butigite athara ikuo ngurario na kinya wenyangia bonene maturene onto buria bucoketie nyuma uchumi bwa kaunti ubonene. Ariwa kinya nyuma ya KWS gutega na gwitikiria makarika jaja na akari kwethirwa bandikithite wenyangia bobo kuringana na watho marija jatakinya na ibae nande arenda masiwanja ugo kinya mateta jaja mbere ya kanjo ya maminista nikenda marija jethirwa jakerekerwa na mpui thirikari ya Thurambecha nkurukicha kureaga wenyangia bobo mitaratara gwikwa ya kureaga baria baringikite na mpui na kinya nkuruki gwikwe mitaratara emega ya kurikiria mpithukiro taiji. DCC wa Kengo Laura Kedode na ezanite mukana jo murito kiria chiari baria bategwikia anabao chukuru akiuga bakajukirwa itagaria ririto ria kiwatho. Abisa Ojo ariuga kaunti ya Meru ni moya kaunti iria itongeretie na makarika ja ana kuritithwa ngugi batekinyete miaka 18 na ontobobo botetikirwa. Miario yawe ni gwati mbaru ni ACC Naomi Kabare uria oretie machibo na kinya anini bao gotigira ana bonde bari chukuru. DCC wa Kengo gishikone kobunge kia Iyembe Central Laura Kendonde aliathira kuringana riboti iria iraiti kaunti ya Meru ni moe kiri kaunti iria itongeretie na ana kwayo ibaruga antu abethira bakithomaga nteto nandi aitirite aciari mukana na kubera musako yokambiria kugwata baria bonde ana bao bate kuthoma. Yule mzazi yeyote ambaye atapatikana na mtoto nyumbani, mtoto ambaye anatakikana kuwa shuleni, huyo mzazi atakamatwa na atashtakiwa. Wiki iliyopita nimekuwa semina pale Naivasha na ilikuwa ni juu ya child labor. Ninasikitika kusema ya kwamba Meru County ni one of the counties ambayo iko na very high rate ya child labor. Na wale watoto ambao wanatumika kwa child labor ni watoto ambao wanatakikana kuwa shuleni. Kwa hivyo hilo ni jambo la kusikitisha na ni jambo ambalo nitataka tuungane mikono sisi sote tuhakikishe ya kwamba wale watoto wetu wote ambao wanatakana kuwa shule waweze kuenda shuleni, waweze kupata masomo ili kuhakikisha ya kwamba maisha yao ya hapo mbeleni yako sawa, because we say education is an equalizer. Nteto iji ni kinyetwe kirore ni ACC Naomi Kabare uria erite masibu anini bao na akuru bantura bathingatire watho bu bawikira mpene muciari uria wonde mwana wawe ategwita sukuru. Kwa hivyo naomba kabisa tukienda around tusikute mtoto nyumbani, sababu kila siku my boss ambaye ni DCC ananiambia hakikisha hakuna mtu nyumbani. Makosa sana kuanza kushika wazazi sababu hamjapeleka watoto shule. The former president, the late president of South Africa said that education is the very powerful weapon, the only powerful weapon that one can use to transform the entire world. Dennis Mugendi, Wero TV, Kengo, Iyembe Central, County ya Meru. Heta na mbere kuthingatira nteto chietu nchokerete nyumaka gita gati kuraja nkumenyithie nteto tariria. Kirosia maitha ya ng'ombe ni untu bwithiritwo bukinya maria kariba ndwanda cia gicio bunge kia Iyembe North. Mathiete ng'ombe na iwawatia ng'ombe kiri kwari thaithatu irio ndaitane namba una ndigunywite ng'ombe githimene njokete irio ndaitana namba ngutikiamba uberere guyuja ng'ombe iu twere guthiatana na ng'ombe iu twere guthiatana na ng'ombe iu na indaratawa ikaga tiarugite no ndo kagaremero no weta risaji ukona yukumerete ritho aya atorera nyoro risaji ni muntu orathawa na tutona ni justice ndweri kinyeri kunai muntu wetu inspector thirikari aitho tuonete ri anjamu ndena miaka 30 mundu ogota gumo ng'ombe ringi
twari bobora no ndo baringera ng'ombe miunda ne batura batu tutaretie miunda lakini ana benu ba meru ibo bakuburingera ng'ombe miunda ne na ibo bakwengana na ngegoro. Na the DCI I have instructed wafungue file na moja kwa moja wenye kutoa hizo taarifa waandamwe. Hakuna kusema leo uwi hapa tora unaenda na fanda hii la una bora na fanda hii tokola kole to tokola to mna na kuma kinyo yele to la le ni sini na ta dia to tangala to binde kiyo na batu pio na baro tutila utwata kwa kariro barasogera nge guruise tianero na kamwale kala bakasuna kamwale na bakabwetheria untobo toku arume obo bana. Kwirika mwaka jo mwero jojana mantu ja mero na kinyama thugano ja mero Weru FM na Weru TV nyombe nteto eretongeretia apa Eastern nijite na njira enjero ya gutetheria clients betu kwaramia mianka kurukira utethio bwetu kwambiria Januari ji kathiria ngugi yaku kana ntumiri yaku na twigi ntuku gikiumia kana kiemweri na mareja tija kuinyeria mubugo jwaku kienda gukiria biashara yaku kugwata ofete ya mwanya araniria na pita gukurukira 0707 065 000 narua tugwata ndia tukiri na tukurie biashara mwaka jojo. Karibuni, hii ndio bezi ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a very unfair. Na kujua vizuri sana. Na jua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. Ngechokera na nteto nkuruki kirigeria ria kurukia ndionga cia Mount Kenya gukurukira mwirigaji wa chogoria rwangi rwa KWS ne bagwatanirite na akari kwibangania uria bagatethereria kuthia ndionga ntereji akari ne boritwe kwamukira ithugania riri ni onturiomba gutwika kiguni kiribo na kinya kirentia rwa ciao gukurukira twanya twangugi. Martin Mugambi na nteto eche ndagutigirira utari na nkinyorio ngibu akirima ya kirima arago kurukira murango munene wa chogoria bukutharara kiama kia nyamo cia kithaka kana KWS kiriuga ikiambiritie kwaraniria na aturi kenda kugwata mbaru murango uyu. We are doing community sensitization to the local communities to ensure that we improve on our local tourism. So we are now here to confidently say that we are encouraging all the locals to come to Mount Kenya. Chogoria Gate is one of the less used. It's not that well known. So we are here with tour operators, with hoteliers, with local guide, as well as media to create awareness about this unique route. Bagwatanirite na ikundi mwanya mwanya biorio ngindeni ya nthiguru ya Kenya kenda gutwa kirima gikie baugite gukurukira murango munene wa chogoria kuri na mothongi maingi mono mara maomba ukujiria atari na mbaraino na murango uyu kethirwa ukiruuka na kuona mbecha nkuruki. Wageni wanafurahia hii route sana sana kwa sababu ni very scenic. Wakikuja waone hiyo lakes na hizo caves na mito na kila kitu wanafurahia sana. It's one of the most scenic routes. Lakini tunaomba tu kama labda barabara ingekuwa better. Kuna wale huwa wanataka wajilete wenyewe. Very scenic route, a very beautiful route ambayo iko na features mingi sana, including Lake Ellis, including Nithi Falls. We have the Nyumba ya Mburi Caves. We also have Lakes Michelson and Haltons. We also have a fall ambayo inaitwa Vivian Falls. Gikarona ndiki bande toba ulitia tori wikira uriongi na nkinya kugwata mbaru uriongi kirimani ya kirimara no ntubukagarura matura mamu. Twage na antu bagwitia muri kirima potasi bakona wira twagia na antu bakwija murima nduka ino jonde jenjerani ino ya Mutindo na Keriani na Chuka na Chogoria bakaomba kuendia into, so the community will benefits. Hii mlima inakuanga na mambo mingi sana. Tunaelimisha watu huku, iko na historia ya mlima. So kuna mambo mingi sana. Tunasemanga huku kwa mlima unaweza pata dhahabu,
Kila kitu unataka iko huku kwa mlima. Ni bila sasa sina ni kutoa huku kwa mlima. So sisi tunaomba wageni wakuja wengi sana, kwa sababu wageni wanakujanga wanafidi watu wengi sana hapa kwa community. Muthia bauritie nkinya tongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi kugwatira na kurumbuia utari gukurukira murango munene wa chogoria kuthungira Kirimara. Kuma governor, senator, MCA, women rep tiyo authority operators kuma Tharaka Nithi na Nairobi itoko baromba na njira nene ya gitio bomba tutetheria kuoneria akariba Tharaka mwago wako ya Kiremani geke gotwa kwina environment yoko ne mbega muno na kairi ne gutetheria maguru tikira ntugo kathia gym na gokiria maiga kuriambia ukaya ugatompora igatetheria. On behalf of the hoteliers and all of us who are along the trail from Chuka town all the way up to Chogoria town, tuko wengi sana. We're about 10 more na mikahawa pia ni mingi sana. We need to really be part of this and own this part of the mountain as our own, and even participate a lot with our youth and also our children. And I think also Kenya tunaweza fanya kusensitize more children to participate is initiate shule zikwe zinapanda mlima. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara, mbitagwa Martin Mugambi. Obisi ya kuthikira na kuthingatira mateta za Akenya gukonia obisi cia muingi ni Ombudsman ni murikite kamiti ya Judicial Service Commission ekiuga ete gutungatira na mpue magamba jaria za kugwata mabisa barwa ngiroro rwa ugambithania bari ugani bethiritwe bakierekithiria magamba nkurukia magana mugwanja kiri JSC ende mwankira nande magamba nkurukia magana jathatu jatirakinyanira ni baete nande kambuni eje ntuko 21 kumenyithia muingi uria magamba jaja jetete na mbere bakiuga gukone kwangaratania uchui bwa kioto kiria Kenya. Anthony Kathenya na Nteto Eje. Nkiamia kuthingatira utungata bwa katiba na gioto kia muingi ya Ombudsman liu ni elithite kulega kunganirwa kwayo nigwe kuja wankiamia utungata bwa koti ya Judiciary Service Commission kile kuthikire magamba mala obisi na Ombudsman nikinyite mbele gitengo gya koti. Akenya bala bakinyite magamba mambele Ombudsman bakere ithegio kina ebla bodithitwe ni mabisa ba koti ilo gambithania na rutingo gibangi kulinga na obisi na Ombudsman obisi nikinyite magamba magana mugwanja mbele gitengo gya koti na mpaka mri gisunse kia nake nikyo kithikiritwe ni JSC magamba magana mathatu majere makithikagirwa na mangi magana mathatu ma 98 matemathikierie nkiamenia Ombudsman ikilithagia tonto bobo nibo kuimanto bainge gioto. As we speak, the Commission has received and forwarded over 700 cases of maladministration to the judiciary for the last 5 years. Out of those cases, nearly 60% remain unresolved, undermining the quest for justice for the aggrieved Kenyans. Kulinga na Ombudsman mama ite mala mathithitwe ni mabisa baba ba koti ni ungumane koti ni utumiri buthuku bwa obisi jao kulega kuthikire magamba wakaita kario na maite mangi maingi. Most of these complaints relates to the delay in the issuing of judgments, abuse of power and discourtesy, solicitation of bribe, inordinate delay in delivering judgments and delivering error judgments. The other magistrate is accused of alcoholism, soliciting bribes and delaying court proceedings, with most of our court cases starting after 11 or at noon. Obisi na Ombudsman leo kenda gankiamia kurungamira utungata bwa koti kunenkanira masoki mauti na mbere bwa magamba mama mbere ya ntuko 21 kukinya muthia. The Commission therefore has requested for the status report on the complaints that have been simultaneously lodged with the Judicial Service Commission and the Office of the Judiciary Ombudsman. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya.
Ekuru kuma ntere chia kiandugu wodini ya kibirichia mono baria barikite guchibangania na ikundi ne borite ekuru baria batechiandikithite na ikundi kuthithio joni untu bwa mawega jaria jonekaga kumania na guchiandikithia amona bo ne bataririte kurega kunganirwa kwao ne mubunge wa Ekuru Elizabeth Karambuka Ilemia bakiuga gotikyo arara abatethete nakyo kuma aratonya gitine kakimutegi na aranirite nabo na gututumira riboti iji. Gikundi giekuru kia gatima kuma wandia kibirichi bataririte moguni marabonete kumarira batonye kundini araba kuga ikundi bibarutete araya mono. Tuambire na merry go round tuendelea nayo na mwekuru wonde tuona ina gintu kionde kira kende kantene nyomba alafu tutakite banking iria tuonere ne agirite no ntu ni tukiritie muno no ntu bwa kinya ana beto kana kire gikundi bara beba bethe bara kuthomithia bakuona mbeca ukurukira gitebo banking bakaikiana bao skuru no ntu rata system banking beca uno cio beja bakaromba na batetheka muno kire tebo banking era tuthithaia bunge tutethekete muno no ntu bwa nguku twagurire nguku na nguku ici icio citethairia muno kinya giku tu sustain kire mantu ja nyomba no ntu waendia nkara ciaku ukagura cukari ukagura chumbe na bingi bya nyomba itombete kuthatuna kitchen garden iria itetherete ke nutrition kana ana betu ibareja balanced diet ukurukira kimatangi jara twaerwe i farmers European farmers ko matangi jara ya tumaga tukanda kitchen garden na kitchen garden yeu itonaga mbecha no tukato sukuma tukendi kinya bantu ba market ba tugurira tuonete mawega muno kuma ki NGOs bau uria bejite batutetheria tutare amatangi jaroje ngoko tutare acio na inya kitchen garden tutare acio lakini nande kuma bo bakwiri bejere batwitana batonia umuhimu bwa kwithira twina roje nja intethekete na etangi impomba kuthithia kitchen garden komba kumenyerana no akagitania kuba kuromba Ekuru bara bangi batari kundini batonye na muno bakiromba ntukembethe nkinya yo yetonyithie kiri kundi ta bibi akukara gikundine igukwega nontu ni omwe Ekuru erebukaira muni no mukuru wanze no tetheka nontu kirote nakyo no kuona uri kundine bati turi antu babethe itubati guchiungana ikundi twatonya kiba mami babetu kenda bomba gutunga indi na mathugania na gutoni ora tugakanthi guru yetu na nja cietu na iromba reo kiria atongoria bathirikari ya kaunti muno bakiorota mubunge wa Ekuru Elizabeth Kairemia na ngavana Kawira Mwangaza bagatamburukagia njara yote thio kiri ikundi ta bibi kire government kinya itu kuga batutethaie no ntu tukuthithia proposal na tutigutethwa na rira baguturinga njeki tukomba gutethania na mwakuru ro tukare agintu akona no ntu tutetheru thirikari yetu tutegere muno itutethie kenda tukomba gutethania twitungwa no tukuru kwithira ati na mbeca ndira kaewa mbeca iriko make thirikari aka chichiarithania utikyo tuona ki thirikari na itwandikite proposal to the women lab na respond tutirona itu contacted kinya county government tutirona respond share ndi wetu na rombete proposal nyingi endu tio turachokerua na itukuria thirikari muno ngavana wetu women lab na ndi batutethie nikenda natu tukomba kuendelea na gutethia bau bangi nabo bate ikundi na kenda bombo tonye ikundini kuma wandia kibiriche kishugo mbunge kia Bore ngiripotera Wero TV nio kambitaga ki Mutegi.
Christopher Kalulu uria ni mubangania wa michetho ya Chapadimba na Kalulu na ugite kuma ligi jichirambiriria ni kwithiritwe na unyiu bwa makarika ja wagagia ja utumiri bwa mbogita na kinya ja anaba ari kugwateiu bari baba nini. Augite michetho ni itethagia bunene kiri gutethereria mbeu mbithi patikathungire kiri mantu jomba kubangaratania. Nicolas Chabare ni akurikithia. Ndete mubira nkiona ndagazi yetha ngetho nge support youth muno na njire nyingi ira nkumba kinyi tubanganite mantu a tournament yenge kuru kinya yo njirene ni yite twathirie kuringana na Christopher Kalulu orano mwanjiria wa muchetho ujo wa mibira urothite na mbere guthuranitie timu mwanya mwanya cha kuma antere chanto beto kiongo aliuga onire endakaino ichibatiri kwithiro ikithungira kieni na kwanjiria kuruta ngui yina baita bantu akwithunganiria na mantu o maingi na guma bakwanjire mubira uyibonete matunda amau akiwana yuthi abengi muno abengi batira ki mantu a drugs lakini endera sport yethero eri kuonture na antu abengi batewita mantu na yo lepi antu akunywa bangi na wana yuthi batena mantu antu yasiba kuona kintu akuthide so antu bembisi kambolele ten kuona kinyo gethoge ya mwana yuthi manele atena maana lakini bagetho bena tournament antu bese yatha at least ngoni bakwenjoy bakuona time uthi muntu nya wona ganya kuriga na kila gethe ase muntu emobire na mantu yesa wasa mantu maingi muno ya kosi muno kinya mantu yale pregnancy okwa nya na bari ba ikoro mimba mapema ni antu gwethura batembisi lakini antu bembisi mantu nonto ya utiona antu bagwethura besumbukana untu ure nonto mantu ya dore sawa tournament ni tuwirite nonto no gwelelio kona antu bonde ni bakipete mbisi ni wete antu bo mutwate ba wapi bonde nyama sabeki ya ira yonde na no kona to ekutuende kwa mbakuwa Kalulu moyo na yu moyo moya na moyo atomi antu bagwethura ko itarira muthire wetha tiguo babetho be wambene lakini onto tha ingwete kimuthire turinganirite twente agote muntu ethro inya wambene ote muntu etho mantu ni amai na kazi yetu ira ira nyabangi ira ira tametirete bui kuma to kwanjiri tournament ye itweretio cokaniriria antu babethe na tukwaraniria bo baba inge bagetho bare asethi bange bagetho masabeki na itweretio tugendelea bo ya no koleli nya kona nturene kuna there kinya barabara ya nya bikibiki nya wambo bikibiki boniete gukilukira mucetho yo twithire tukiendelea yo gikombe kiu ki supportete muno nyana baraba atete skuru no ntuthai tukuona kanya ka ukaranthe abo tukiaracia baraba ange bakucetha mubira beite otunjoeni twabaurie ciuria bibingi batwire ibatete skuru na twabariria na bakerio coga skuru no ende kinya thirikari ne batiri kwithira kithi na mbere na kwirutanira gutigira ne gutetheria mbeo mbithi baba na muno gimantoni mege michetho kwi antu abaingi muno bakwenda gukumeria ikombe ki siasa ikombe ki kya mwesimu o na etwitire atwirotie siasa ire ikombene na atwira we ninthaka kureria ngwe kurita kende itikaria endu kwa hivyo antu bara bena nteto yu ibare kiasio mwesimiwa ungi urokendra otura irikura urokendra otura iri ikombe kyake na atura iri county government ndene mwaka ni thero ina mbecha sema antu sport lakini uko na MCA na ngabana baere timu mbia sema baere uniform wage na mibira nene ndona advantage ndona nikantumira advantage kombe ne kombe kyai kyako asiana bokore kombe kiraba mibira bana nkaero kana uniform ira utumba ko modhane ko mama na cio mucie kaisia witango ino eriko lakini bado tena maono ya meya ya youth kuntu bado kuninga gura ndi bombe kuolelia tongo